Višestruki prvak Hrvatske u krosu i maratonu, Pavao Rosset iz zagrebačkog BK Kalorija, isprobao je novi Cube-ov Hardtail brdski bicikl više srednje klase. Kako mu se sviđa Cube Acid, doznajte u prilogu. Evo, ovakva vožnja po uzbrdici, pogotovo asfaltno, je prava prilika da zablokirate prednji amortizer. Znači, jedan klik na volanu i vilica se više ne deformira. I kada i ustajete i vjerujte, to se osjeti u vožnji i brže ćete ići uzbrdo. Pozdrav! Evo, danas smo se po sunčanom vremenu imali prilike družiti sa Cube Compom, brdskim biciklom. Prvo što se primijeti u vožnji je relaksirajuća pozicija na biciklu, zato jer ste više uspravniji, a to se postiže sa volanom koji je malo izdignut i sa ovim prednjim dijelom koji je nešto viši. Osobno mi se svidjelo kako se bicikl ponaša pri vožnji na uskim stazicama i pri malo bržoj vožnji, zato jer je vrlo živ i okretan i jako lijepo savladava zavoj. Kao komponente su korišteni provjereni Shimano dijelovi, od toga treba naglasiti stražnji mjenjač Shadow XT koji je jako dobro uparen sa Shimanovim shifterima. Ono što mi se sviđa i što je jako dobro za vožnju po terenu su nešto šire gume koje jako dobro drže na usponima i također jako dobro apsorbiraju neravnine. S ovim biciklom ćete napraviti vrlo ugodne rekreativne vožnje, ali isto tako mu neće biti strani ni izleti na malo zahtjevniji teren koji po mojoj procjeni možete proći bez problema.